Ole min thlir tu te zong arong kan bol kan ali so Krista mingin chibai kan buk le cheu voina hian Adventist tam bi ka thupoi mo em mai le hmanhmawhthlak bok si puan tur ra oma chu hei hiani sang ni som pakwa kumin April tha hian USA atangin National Sunday Law puan anianga chu National Sunday Law puan ani vele chuan Seventh-day Adventist ni si thrin engkim thutak engkim hrevek to sia om thadu lo te nun pui du lo te tan chuan Khawngaihna Kawngkhar ani to don ani ti hiani chu National Sunday Law puang mai tur chon khovel ram tin te ain ready to a chu National Sunday Law puang mai tur chuan ain buat sai me kani ti hi ania he thu hi social media a puan ania YouTube te video upload ania mitam taknan clear mitam taknan ngai ka mitam takin anpom ani Adventist te zinga chu wan he thu hi tu na hianin Adventist khovela chuanin hot topic ani meka issues liam tak ani mek ani ole he thuron pochuak tu hi engdang ni tu dang ni lovin Pastor David Gates ania Pastor David Gates hi pastor fapa missionary fapa ania South America Bolivia anchung koin missionary anom thina apa hi soito angkhanin pastor missionary mai ba ka pilot thiam takania anu hi nurse ani boka an fapai hetiang hianin an mani hnung ronjui se an dovan an train chara an train ang chen tuna hian an fapa David Gates ai pilot thiam takni in pastor missionary ni bokin nurse ani tel boka ama hi talented maya athiam anga maya mechanic ani boka computer software engineer ani bok ani ti chuan misona na muin reilo te misona athoka ma se misona ko thamten na thodan ka adu tok lo nge niang misona tangchuan abang ta ama im independent ministries adin ta Independent Ministry adina chu Gospel Ministry International atia GMI avua founder ania president ani bok ani amai in petak ania in pekna sang mai asoi hoi boxia asoi angen anung boxia athu soite anung ema mitam takin an ngai sanga athu soi tanga piang tharle anrong bolna tanga piang tharpo tam takan oma tin amai pilot ania vain rong bolna ol samjok nam ti in khona te an leya akhal nga la ama lo po pilot engamo zat anaya tin anu pui po nurse ania vain medical ministry tin medical lama rongan bola tin chu mai ni lo school ten tina chu mai ni lovin fakha chomna inte anaya asoi dan jon khovel ram sang som ko chuanga rong an bolani atiani ti chuan he Thuchah hi tun la hian Adventist khovela keni Mizorama te vairama te chuanin kan lo la ngai lo ani mai thei khetok kanom point chu tiang vakin kan ngai sak lo ani mai theya ma se Europe te America te chuanin an boi pui vuta hot topic ani mek ani Adventist te zinga asoi dan chuanin edi somruk parukum top lama Rome spy sesa san Jerusalem arun kha reilo te atan chiat san le ria akian san le ria kha akian san chung khanin Jerusalem kho chunga om Juda Christian te chulo in buat sai tur anni kha akian san atanga kumthum le chan vea chia general taita sa aron kal le rom churon runta khata zet khachuan chetnara thak tak thlenga kul te chia in Jerusalem biak in te halin mitam tak athatani chumi om tak mai la ti du danara phak tak mai lo thleng tur chu kan lali suan alo mu lo ka wangin mathai bung som ni pali chang som panga hian ti hian alo soya chuti chuan ti tiu tu ten om zol de nania soi ka hun thiang hlema ding in mo huna chuan a chiara piang in omzia thero se judai rama om te chu tang ate tan bo ro se in chunga om te chu ina englo chu turin chuak su se tin lawa om te chu puan chu turin kir hek su se chung nia chuan rai te le naw no pom te chung chu pikang tinin tlan bo hun tur chu thasik emo chol ni amo ni lona tong try ro chumi huna chuan
chu mi huna chuan som na sat tak a om don si a alo tia khai Yesu Krista thuron warning lo ngai poimo a lo khia Christian te chu ani sa seng feka general taita san Jerusalem aron ti chet khan an thi ve mi alawani ma se Yesu Krista lo ring lo tu te ro kachon buat sai si lo general taita san aron ti chet khan tam takan thia chet na rap thak tak an to ani all he khilok na hi David gets a chuanin dual application atia khilok na re re dual application kheng non thin ani awangin entin nan zon ne na thu puan chu kam ti po khati hun lai Yesu Kristan zon ne na thu puan na kha ko khan pasari ta tan ania atak tak ko khan om pasari te ne na Thuchah ani rualin hun nu nu tan dual application nu nu ko khan te tan po ala ni zela chutiang ang zel chuan khilok na ren hi dual application amtia a kheng non thin ani a hun laia local mi te tan ni rualin hun nu nga tan po ani tel thin ang hianin he sisia sana Rome ami Jerusalem arun kha po kha dual application in alo kheng me ka ati chu April somni pathum sangni sompanga kumkhanin Pope Francis achuanin dual application ti fam kim turin USA aruna ati atong kamachan invaded ti manga USA atwa khamitum khan USA khanin kholian ro pui tak an national guest angin an lo welcome tin White House ta te kala chu mani lovin Congress pa te thua soya tin judicial department lampang te to in khatiang khan khami wato ang khanin tun ma pop ten an la to ngai lo ani ti chuan kha popin ato atanga relo te khanin America judicial system jiti danglam ania kha America Supreme Court ta khanin Roman Catholic mi le salir mai pariat an oma Roman Catholic mi le sa ni lo chu pakhat che juda mi pakhat chi omani chu ania fangin he edi somruk prakum top lama sisa san rom ahan run atanga kumthum le chan vea chia general taita san aron runa chen rap thak tak alo kheng ang khanin he popina April ni somni pathum atonement day ni chia sangni som panga a USA atlo atanga kumthum le chan vea che hianin pop sakol chuanin USA aron to lenga aron run lenga chuta zechon chen rap kha tak akhenga National Sunday Law an puanga chuti rual chia chuan Adventist thu tak engkim hria nun pui silo te tan chon Khawngaihna Kawngkhar ani ngal don ani tin dual application atan ala a tikhan akhil ani ole chutianga dual application ti a sakolina National Sunday Law puang mai tura in bor sai mup lai vek chuanin pathian ko thana po thil thenga oma ati chu enge ti chuan kal sualna apostasy lo intan ve chia sangni som panga kum khanin GC annual meeting a khanin Adventist and fundamental poimo de belief kan nei fundamental kan belief pani te chu ti danglam ania ati ani chu fundamental belief pani ti danglam te singa pakhat chu khilong na tharau chung chang ania khilong na tharau zol nei ziak te zol nei te hi kum sang a kum zale som nga chuang zat mai kanin nga na bulpui ber alo ni to thina ma se kha annual meeting sang ni som panga annual meeting atang khanin anti danglam ta chu khilong na tharau hi source of truth ani ti kha sang ni som thenga pom akha sang ni som panga chuan ti danglamin source of truth ti chu an labowa thok khum ani na nolin elenji huai ti thuziak le ama po hi tharau tingin thok khum ani nei nol ani ta pani na chuan Yesu Krista lo kalina chungchanga hianin Adventist and kanin nga na bu berina kan minga po Adventist Krista lo kalina ring nai tu te be sei tu te tiania imminent coming of Christ tiani ma se he annual meeting a khanin anti danglama imminent coming of Christ ti kha pai bon an remove fa soon coming of Christ in an buata Tora chuan Adventist and Yesu Krista local po kan ring nai to lo kan thurin lian ber fundamental belief pani
ti dang lamani a soisak a hloa nek chep ania pong sual atokani atiani ole isu Krista kha edi somthum pakhata ama mi tenge yan ti du da an kheng beta an khen be edi somthum pakhatra kum thum le chan ve a chia edi somthum palia khanin iswan nung zui tu ten na sataka soisak persecution lo chuaka martar masbel postifna ani ti country a khatiang chia khanin he sang ni sompanga annual meeting a GC committee ina kan trillion tak pani an pong sual an khen be atanga kum thum le chan ve a chia hianin pathian mi te ti du da na alo kheng do na rom hun laya ti du da na kha rom ti du da na animi alo Stephen the Christian ti du da na kha amasa in eng ti du da na nge chun mas zom masa ti chuanin tan masa ti chuanin pathian nung ring tu in ti juda te ti du da na khani juda mi ho ti du da na khani ya khatiang chia khanin sang ni som panga ata kum thum le chan ve a chia April sang ni som pakwa hianin Adventist khobel pum pui mun pui atang GC atang chuanin ama thuoil a member te ti du da na alo chuak do na khem na alo chuak don ni chu eng tin nge alo khem theyang in ti ani mai theya ma se all sam te thlen dan tur chu sang ni som pariat khanin GC annual meeting a khan thu pass an leya chuan thu pass chu enge ti chuanin khobel pum puya meche ordination chungchang ania ordination tiri lo tur tia GC in sang ni som panga an pass khami zom du lo orden lui te chu khem theina dan an pass ta persecution khem theina dan an pass chu khem theina dan mangai chon sang ni som pako April a hianin pathian mi GC atangin a member te khemna dan alo chuak dona khatarin om taka pathian thu angzel kalte chu ti du da anyanga chuta chia chuanin engelo thengle dom ti chuanin van lama po khata chia khanin minung dam te ta na ro rian alo intan ve chia donani churin om taka om te tan chon nun na bu an ming a chuang ring dona rin om lo te tan chon nun na bu tang an ming thai chet anianga vana khianin ro rian na minung dam te tan tran ani donani chu Sunday law national Sunday law na zuyanga chuanin international Sunday law aron zui ve nga la khobelen chet na rap tha tak kan lo soi fo chu alo kheng to don ni ti in David gets a chuan a soi ani ol hei mitam takinan oya mitam takin an ringbok ani ti chuan kha isu Krista zui tu te edi somthum palia anti durda tan atang chia khan Stefanati atang chia khanin juda te tan chon hun bituk hapta somsari alo tok ta a zente te ne chan chin tha khil ani ta ang chia khanin he sang ni som pakwa April kha Adventist ta khona Kawngkhar ani rual chia khanin he Adventist Thuchah la khengai mialo tan kong hon ani ve thunga mitam takin he Thuchah anron ria anron pomanga anron lut ve thung don ani tin asoi bok ani chu dual application lo kheng tur asoi chu ania ti chuan chu tiang anga national Sunday lo kheng tur chen tu na khobele in mun tran meka puan china bak to puang mai theidin muna khobele om to ni atia engting an puan mai theyang hanti chuanin an pon na tur man ro chu sa khotil po ani lem lo common good mi puita na that na tur ania chu eng mang nge ti chuan law of environment amo global warming amo climate change mang hianin Sunday loi pon ani don ni atia chu eng ting nge ni thiang ti chuanin tunla khobel mi tinan boi pui lo lum zual ta em mai hemi global warming anti control nan hianin pop chun suggestion propose ane chu chol kar khata ni khathi chol thap ila chuminia chon industry reng tu man ran lo tu ran yanga chuminia chon kar le lir thai reng po tlan lo ni sela chuan pollution lo ompung zel tu ri avenga ti chuan global warming le mi climate change kan ti thei don ani tin a propose chu sarkar zong han pom to chumi an chol na ni tu chu Sunday ania all someday tu na hian sarkar dang zong hian asa khwal ama ngai tua lem lovin
มาเซโปเป็น behind the scene อารมณ์เรื่องจุ่มมาจู่ที่หลอดทิ้งตัวนี้ไอ้ ready เวกตัวพวงไม่ใช่ดินมุนะเอาตัวนี้อาทิตย์นี้จู่วางอินเฮทูฮีวิดีโอไลน์รีคอร์ดินอามาอินYouTube อัพโหลดตานัสัตตะกินพวงมิตัมตะกินอันเรื่องมิตัมตะกินอันตรนาตัวนั้นข้อเวลาเห็น Adventist ข้อเวลาอย่างนี้ hot topic อันนี้โชว์เมกาอิสุเลียมตักอันนี้เมกอันนี้วันนี้เห็นอุณาตัวเฮทูฮีมิตัมตักที่บวยตัวนี้เกนี่รามาจนกันโลร์แค่โลนี่พอยมิโซอมต้นเร่งกันโลเชียดเวียกันโลช่วยเจียมเทนตูรินหันปัวนะหันเทดาร์กัดวะอามิมาเลอามิขิงะเบนันนิมีลวินอามามิมาลจุดเอ็มอารมณ์บอลดันเทปกัดูซองตะกันนี่รัมทิมาคลินนุชนจอมนัตเตสกูลเตดินิน medical ministry เตกัดูซองตะกัตุยซองตะกันนี่อารมณ์บอลนัตตะคิจุกสอยเซลโลเวอามาปอมิชันเอ็มง่ายตักอินโนเซนตะกันนี่ชันเอ็มง่ายตักอันนี้นัสัตตะกัชุนจานอารมณ์บอลนี่อัตเตสติโมเตอารมณ์ปุยเอ็มจู่วังตักจะมีตั้มตักปนอันอ้อยผาอันนี้อามามิมาลกัสอยเซลโลมาเซวันนี้เฮียนินอามิงาเทโอโลจีนโลนี่เวตักอาชวนเกมามิมาลาบาร์เดนกันในเวเทโอโลจีนเตมอพุนเลียมตักไม่ปักขัดจูกูขณะอินเฮเรซีโลลูตูร์จิรติลดิกโลลูตูร์เวนฮีกันนับปักขัดอันนี้เววันเกปนกัทให้โตปินให้เดวิดเกตัสทุรนเซเลเทโอโลจีเลอาจิรติลนะฮีรอนชันเล็ดเวกตุมโดนะงุนตะกิมมิลงไงขับสักโดนเนี่ยกะเทียนกะเขียเอตินั่นนี่เลยกะเขียอังอดีตเตลปอนนี่เลยอัตรังปุยรอนชันเล็ดเวกตุมโดนอันนี้โอเลนัมเบอร์วันจวนเดวิดเกตส์ไอ้ท่านง่ายเลยมาเสเฮจิรตินดิกโลหุลหัวนี่ตีอีสวมิงินกับพวงดัวอินโลเขียตตานวันนี้จิรตินดิกโลหุลหัวนี่ตีกันสวยตีจวนนัมเบอร์วันจวนนี้วิดีโอเราง่ายขบเจียมาโอลาวิดีโอมิงาจวน even at the door รัตยาคริสตัลลูกเล่นในโต๊ะเสียเล่ของไอ้กงขาดทูอพวงอ่ะเฮวิดีโอเห็นอาศัยตามเบิร์จูเห็นทุจ่าซงเน็บเงตู้คอนฟาร์มตัวตาเนี่ยมันจูปัจเจียนินมินเชียตีระมินหูตีระ the Lord shown me ที่อาศัยตามมาดินกัจเชียนเทปอินลานนั่นโลหูจูรามาจังโปจันโลหูพาสตอร์ดังเทปนั่นเสียจูป้าโปจนกสิรตีอังเจียกสิโลกอังเจนอโลหูเวเจียติมอาศัยฮิปรูปนั่นแหละเนมเงนานปัจเจียนินมินหูตีระอีเละมุมังอาจนจูป้าเนี่ยอาจนอินลาระอินเชียตีระอาติหุ่นนุ่งอาจวนอินก็มีแต่เนนะอินลานะก็หูตีระงัดทาราวก็เลยยังอาจวนในโซเอลสวยค่ะอโลเข่งดิกเมกันนี่อาติยาทินเอเลนจิหวยที่โลโปฮิโซในดังกันละในไทยอวางินจูมีมังจวนินกันมีแต่เนี่ยนะมุมังอาเตอินลานะเตเขียดตีร์อันนี้มิรอนฟิลทีนั่นนี่อาทิอันนี้มาเซอุนาเตวข้างอินลานะมูเลมุมังอาเขียดตีร์เตค่ะปัจเจียนโซในดิกตักอันนี้ฟีอันนี้ฟีอันนี้เลมโลตรงกมาเขียนเลฟอนอันรอนฟิลเตค่ะทุตตะกะงายินอาศัยเนี่ยเงตัวตานอังมังทีมโซในดิกตักอันโลละชวกเทติจุกันปอมเอเลนจิวที่โลปอยอันโลชวกเลยไม่เทอันนี้จิจุเทโลบุระนี่โลมาเส้นโลชวกนี่ปนกันเฟียตุระนี่จูเฟียนะช่างปาลีเตกันเฟียกระเซเวกมันละวะอินลานันมูรันเองติงเงินอมตีทั้งอินเฟียตุระนี่จุดยังเฟียดับอันนี้โลจนมีมุมังนารานคากันทุสอยที่เฟียนันมันตูรอันนี้โลให้เจอร์ตินนาดิกโลอันนี้ทีนตุนไลเห็นอบิกตะกิน New Orthodox อันที่ตุนไล่ตรงจนสวยใจละ liberal โฮกันเตียงจูเฮงโฮน personal experience ยังไงปอยโมมันไงสังมายา Bible อันเชียร์งะ Bible อันเชียร์มีอาคาอันมานี่นุนะทัวสวยจวนข้าข้าปะเทียนทอกคุมันยังอันตียาทัวสวยเล่มโลจนปะเทียนทัวอันปอมเล่มโลอาเจียขังนรานไอจวนินเกยมาอลังเกยมาปะเทียนมินปอลเนี่ยปอยโมจอกอันติดลัดมายา New Orthodox โฮปะเทียนทุขิลฟิอาดานอันนี้ที่ชวนเองปะเองถูปะปะเทียนหมู่นั้นก็มันจนจุดปะเทียนมีมันปะเทียนมันรัวอันนี้อันที่ฮินดูไบเบิลปะกระเชียรงะจุดตาจังปะเทียนกับหมู่ป่าจนข้าขัดทอกคุมานีมุสลิมไบเบิลปะกระเชียรงะจุดตาจังปะเทียนกับหมู่ป่าจนข้าขัดทอกคุมานี
จีวันไบเบิลปอยกัจเชียระเองมาเกยมาอัทโฮโลจวนเองมาอันนี้จวงโลอาเจียขังนรานฮีอันนี้โลทีม Bible contains the word of God อันที่ Bible อาเฮียนปะเทียนทั่วเตลนี่อันที่เวจวันนี้เกนี่จน Bible ปุ่มปุยปะเทียนถู the word of God อันนี้กันติลายินเฮง liberal โฮจวนิน Bible contains the word of God อันที่เวดูจบอันนี้จูวันเฮ liberal โฮจิรติรนะอ่างะ Bible ขิลฟิยา interpretation of Bible ขิลโลกนักขิลฟิยาฮี Adventist เต็นกันปมเวลาวะกันปมโลขิลฟิยานะมังอิน David Gates อินงะนะเบลจู liberal โฮขิลฟิยาดานฮีอันนี้ยาจูวังอินไอ้งะนะอินงะนะกลากันนี่ละวะ Bible นะสวยมตีฮีอภัยหมอเบลจูนี่กัน experience เตปะเทียนะกันทิลตนเตฮี Bible มังอินอดีเกมตีกันเตตูรันี่ยาBible hi kan experience mangin adik kle diklo proof nan kan mang tu rani lo keima nialang keima ni experience ni Bible proof nan kan mang tu ni lo wa kan experience zo kai Bible atangin kan te zok tu rani chu wang chuan zo na bung som pasria po khan I thuin ti thiang li mang che ti suan pathian thu zel hian kan fia tu rani lain ani chuan mumang le lalpan min khiat tir tin Bible ain mumang le thian te soi atang khan azir tir nei adikani ti proof nan manga hei hi ti top lo tur ania heta tangot po hian azir tir dan rin plak ano bel chena do lo ti a khiat thei ani ole point ni na chuan tin kan soi leang a khil lok na khil fia dan hi Pop in USA aron to September ni som ni pathum sang ni som panga atanga kum thum le chan ve kha ni sang kha chan hi som rukhil lok na angkha apply atumani ani chon literal angya langanin kum thum le chan ve atia ma se Bible khil lok na renga chuan ni khati kum khat anga khil fia tur ania chu kan khiat theu angin Ezekiela bung li chang ruka le tin number bung som pali chang som thum pali akan chiar chuanin khilong na renga chuanin ni khat hi kum khat anga chut tur ania chu day year principle kan tia Adventist ten kan pom le kan man me ka chuani a ma se David Gates yan chu day year principle chu manglovin letterin aron la a tunlai evangelical church te pom dan ang chin aron phia Adventist ten kan pom lu kan nol to kha chu adik thei lovani adik tak chuanin po lo kala changa kumthum le chan ve ni sang kha jani somruk nuwa ani don tak achu tanga kan chu don chuan ni sang kha jani chu engne kum sang kha jani somruk ania po pin sang ni som panga a USA ato tanga kum sang kha jani somruka ti turani achu tanga kan chut ve don chuan ma se ani chun kha tile silo kum thum le chan ve tin a letterin angya langan a kum kha achu ta chu evangelist kal ho hilong chu dan ni kan pom velo Adventist te hian hemi hilong na chu dan local na poi tu dang ni lovin Roman Catholic Yisud priest anti Roman Catholic tena mi ti du dale soisa atul po soisa mai thei tur pol Yisud pol anti Dark Ages hunlan man tangkai khami pola pui thiam pakhat aming Francisco Ribeiro chudan ania chu voini thangin evangelical ten anringa anpomani hetia chu chan po engdang wang ni lovin me in pop hi Roman Catholic sakolani athil ti to te me ti du da to te Dark Ages hunlai ti du te han chuya Bible ne ai mil thap pop kai khoi Roman Catholic hi subkol chuani anti kha anial na tan rem changa hei hi chu hun lo lakal turani kum thum le chan ve chia hun lo lakal tur thil thang tur tin futurism hi aron ti chuakani khilong na pakat futurism kan ti hi he Francisco Ribera ron ti chu Roman Catholic puitiam ron ti chua ania as kan soi tong anti chua chan po Roman Catholic hi sakolani ti mi ten anti loi an pu loi na changa a film theinan hun kal to nolin hun lo lakal turani tin futurism hi khilong na ron ti chua ka chumi chu Roman Catholic ti chu kan du lo ke ni chuan historism hi kan poma historism chang ti chuan khilok ni hun kal to ma kal mek oma lo la kal tu ro oma ti khilok na khil fia dan historism hi kan pom dan ania kan pom lo futurism hi David Gates and Aaron la chu van hei ke ni Adventist kan pom thei lo adik lo vani hetiang kan te khilok re abuai vek
maya adik thei lo wangin kini chon kan pom thei lo ani chuban heta point ina point akhil long na khil fia dani literal akhil fia tlat hi diklo hul huan ani ti po wen han kan puang du bok ani pathum na chuanin sang khajre somli pali nulama tang khanin khil long na hun bituk ang chi reng hi pom ani to lova om the ani to lo ti elen jiwai tin hun tam taka alo soi ani chu tle ma jong kan chiar lok anga heta hianin later somthum pariat sang khajre somret pariat kuma azia chuanin keini chuan kan ti tur chu rinom takalo nga le lo watch lo ven hiania hun with no time proclamation ati hun bituk telmia lovin sang khazre somli pali atanga krista local thengi chu hun bituk khilok na aom to lo ati din chu mai ni lo in selected message volume 1 page za somriat paruka chuan regards to the time and season which the Lord has placed in his own power and withheld from man khilok na hun butik sang khazre somli pali nuwa reng chuanin pathian hian khilong na hun bituk ang chi reng chu amma powerin avonga mi hing te la katang yan a withdraw ani ala bo ani ati in chu I feel as okay we are not to know the definite time either for the outpouring of the Holy Spirit and for the coming of Holy Spirit of the coming of Christ ati selected message volume 1 page za somriat prieta heta hian tharau tinam nei bok hun turani mo krista local hun turemo hun bit tu pe kan ni to lo kan khia thi phalani lo ati top mai ni selected message volume 1 page za som ko pakata po God has not revealed to us the time when this message will close or when the promotion will have an end ati pathian chuanin he chanchin tharong bona engtiang nge zo don ti le Khawngaihna Kawngkhar engtia nge a thlen don ti tu ma ne na a reveal lo a puang lo ati top mai ni chu mai ni lon pathian in tun ma ne na ma tu na cha kum som dia mo khovel he top don ti a puang lo a hil lo tin manuscript za som thum pani sang ka jire som ko paru ka po alo soi bokani chu mai ni lon ta hen he chiang khom my God has no such message for any mortal lips He would have no mortal tongues declare that which has hidden in his secret counsel ati hetianga hun bituk reng hi pathian chuan tu ma muya changin ma tu ma muya chang main mi hing thi thei muya chang hian puan oi lo wa tu ma chung ma puan oi lo pathian secret counsel thup tat ani ati chu pathian secret counsel thup tat chu lo puana lo hiat tum tan hi pathian mi te ti tur ani lo chu Adventist te pom dan le elen joi ti soidan ania chu wangin Adventist te chuan hun bituk thilok na reng sang khadriat somli pali nulama Khawngaihna Kawngkhar turemo ron hung sur turemo krista local turemo Sunday lo cho hun turemo hi hun bituk a omlo ani khatiang hun bitik chu reng kha zol nei dik an ngai lova ma se David gets a chuan ade chu ka set leine ani po ka set leine ati lain akum aseta atha aset boka hetianga thale ni kum set reng hi pom ani to lova chu ta tang ringot po chuan a khilok na hi adik don lo ti achiang em ani ole point number lina chuanin David Gates an asoyang khan sang ni som panga GC annual session na anti danglam tak fundamental belief pani asoy teka ani chem bel chiana dolem lo en lok teang asoyang hianiem enge anti danglam chu asoyang khan anti danglam tak tak empty ziakin kan nei renga bel chian adolem ti kan lo en donani masain chumi kan en main fundamental belief preamble Seventh-day Adventist fundamental belief preamble lo en lokila he kan preamble hian ta hen asia kin kan ya asap chon ka chiar to lo mayanga ami zo chuanin ti hian ania Adventist hianin atoi zong ti hen la ta ila anthurin fundamental belief revision andua en thata siam that andu chuan general conference session huna thara khoi angzelin an fiat thiam na thar angzelin
Bible an hriat thiam dan angzelin tharau khoi angzelin atong kam mante fiazok turin anti danglam theyang ti fundamental brief preamble a oma chutiang ang ngei chuan general conference session apiang in thurin te en fia thin ania en non thin ania ti danglam ngai chen anti danglam thina pai ngai chen pai bel ngai chen an bel thina ni khatiang zulzui chia khan sang ni soma anti danglam to kha kumnga lo liam le khan eng thar kan dongem ti khania Adventist that's one in progressive revelation kan poma eng thar dong zel turin kanin buasia LNG huati pon eng thar dong turin in hongro ati chu eng thar chu omem kumnga chung khan engamo ti danglam ngai kan thurina hena omem tien en non thina chu sang ni som panga pokhan en non ania chu ta chuan David get ta soyang hian he thurin pahni adang chu soilo ila khilok na kharau ti le Isu Krista local na chungchang kan thurin pahni te en non ania tlem ti danglamani ma se chu anti danglam tak chu enge lo chui tiang David gets a chuanin source of truth ti kha an remove pa tharau thiang lim thok kum ani na pol nol ani toa elen juai ti ziak re tharau thiang lim thok kum ani to lo ve kumza som ngalai kan lo pom ve char chaka nol ani khen benita ati chu chu dik chem bel chena dolem ole heta hian kan ei ran maya sang ni som panga kuma annual meeting a anti danglama chu heta hian sang ni soma khan sang ni soma mi kha lo en masai la sang ni soma khan ti hian saprong kan chiaranga saprong thiam ta mun deun longa thadon nia sang ni som an lati danglam ma mi kha one of the gift of the Holy Spirit is a gift of prophecy. This gift is an identifying mark of the remnant church and was manifested in the ministry of Ellen G. White. As the Lord's messengers, her writings are a continuing and authoritative source of truth. Authoritative source of truth, which provide for the church comforts, guidance, instruction, and correction. They also make clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. Atiya. Kha sang ni som ami ania sang ni som panganti danglam theta tu kan chiar le ange mun takin lo ngai thadon nia the scriptures testify that one of the gift of the Holy Spirit is prophecy. This gift is an identifying mark of the remnant church and we believe it was manifested in the ministry of Ellen G. White. Her writings speak with prophetic authority atitani Nichin sang ni som akachuan authoritative source of truth atia sang ni som pangan khak tak chu source of truth ti to lovim prophetic authority antitani chu chia chu ti danglam nia provide comfort guidance ti zong anga they also make clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested tipo ain anga abul te le allahi ti danglam ania chu eng wangin nge hetianga ti danglamani ti chuanin he elen juai ti le khabu hi le khilok na te athu te thok khumani talowe kan pom talowe ti nan luin anem nge zo kani chu anem nge zia chu tayan anti danglam na yan we believe ate kan pomani elen juai ti khilok na hi tharau chiangnim thok khumani ti kan poma khilok na tharau hi kan poma khilok na tharau elen juai ti kaltang rongbol namang yan pe kan ni ti kan pom antia khilok na tharau pe kan ni no la pakhat maum lo reng kan la pom reng kan ni na ngai kan la reng ma se awarding a kha atong kam mana kha team sik soi deu let ani mi tam jok hriat thiam na turin hriat sual ani lo nan tin en wange source of truth ti chu an remove pa prophetic authority anti tak ti chuanim adik tak chon kan thurin dik lo thelo te na te phung chu bible chau hiani Bible chau hi kan thurin le rin na te phungatan protestant zinga ko khan pakat kan yang chin Martin Luther te soyang chia kha kan pom dan kan ni na nia Bible chia hi thurin le rin na te phungatan kan ne wangin Ellen G. White le khasiak source of truth lo ti ka adik lo ve ante ta ni chu
เอเลนจิวดิเจียกที่ทอกก็มันนี่ต่อละเวกันตีนั่นนี่ละวินกันป้อมต่อละเวตีนั่นนี่ละวินไบเบิลเนี่ยเลเวลดา source of truth หันที่เขาจูอันนี้เอ็มละเวตีนไบเบิลเนี่ยเลเวลินกันด่างไงตัวนี่ละวะไบเบิลไอ้สร้างอินกันด่างไงตัวนี่ละวะเอเลนจิวที่เลขบูเตไบเบิลมังกันฟิลเฟียตัวนี้ไบเบิลมังกันเทสตัวนี้กันเฟียตัวนี้เอเลนจิวที่เลขบูมังไบเบิลกันเฟียตัวนี้ละวะไบเบิลฮีเอเลนจิวที่อายินกันด่าสร้างอินเอเลนจิวที่ทุจิกเตเอเลนจิวไบเบิลกันด่าสร้างไงตัวนี้ละอามาเอเลนจิวที่ไงพอยกับทุจิกเตจูเอ็งเตโจเลเซอร์ไลท์นี่ไบเบิลจู greater light นี่เอ็งเลียนโจกันนี่กับทุจิกเลกับ testimony เรื่องเหตุจูมีเต็นไบเบิลทุกอันมูเทนั่นนะกายช่วยตัวนี้อติมอละจูบางชนเกนิน source of truth เดียวเราด่าค่ะอดิกลเวไบเบิลกันเขียนเทียมเราเตมินเขียนเฟียเทียมตีร์ตู้ไหมอันนี้ไบเบิลไอออเทลว่าไบเบิลนี่นะอลัวลามเทโลกันเทียบฟังอวอร์ดิ้งค่ะติดังลำไหมกันนี่อันนี้จูวันเอเลนจิวที่เลขเสียกเตกันปมตะลวะขิลงเตกันปมตะลวะทอกคุมันนี่เตปกันโนลตากันแข่งเบตตาตีนะอันนี้เร่งเราอามาดูดานินอัลโกยาอามาดูดานินอัคฮิลฟิยเวมยันนี่มาเสตายยันนี่อาเซียกินกันนี่ก็ว่าดูจวนไอเอ็นเทเฟกะอังเยลังนินตายยันฮิลฟิยเทอันนี้เฮตาตังโปยันเดวิดเกซัทุสอยทินฮีเบลเจียนอดอลโลวาอาตักตะกันอันนี้โลดิกโลเอรอลตั้มตักเอามันติกันหัวนี่ถึง second coming จุงจางอปอคานินอิสุคริสต์โลกัลในนักการริงโตโล imminent ที่มูฟะ soon coming ที่นั่นขากได้อติยาอดีคบไหม imminent ที่ข้าจูขากอันนี้ไงไหมแต่ยันกันทุรินาชวนเอ็นติงเอกันที่จวนอิสุคริสต์โลกัลเลยนะฮี gospel climax อันนี้literally โลกัลโดนะ personal อันนี้ visible อันนี้เขาเวลปุ่มหูเทนโลกัลโดนาชัวโลกัลนั้นในโตเจียตุนไล่ที่อมเจเลฮิลงนั่นโลกแข่งเตียมคริสตาโลกัลนั้นในโตเจียมินเขียดติรติคริสตาโลกัลนั้นในโตเจียติ imminent coming of Christ ที่ตักมายกะ imminent can remove the soon coming of Christ อันที่อัติยา the soon coming of Christ นี่ละวินthe nearness of second coming of Christ near ที่กันมังอันนี้ near ที่ขันอันขากอันนี้โซ soon ที่นั่นขากแล้วว่า near ที่นั่นขากข้าปอข้าทิลเบลเซียนตอลแล้วอันนี้มาเสร็จ near ที่ imminent ที่เต soon coming ที่เตจูอัตุมทุ่งหุ่นเวกจงกำดังลำไม่อันนี้เอ็มฟังเงี้ย near ที่อันขากที่จวนนี้มีตั้มตะกิน Bible จงกำมินเรา imminent นี้ Bible จนอิสุงไงปนมาท้ายเสียกาปออโลกัลในโตเซียอาศัยนั้น near ที่มังจูวางิน imminent ที่ไอจน near ที่อดิกจอบ biblical language อันนี้ที่วางไม่อิน imminent ขันขากขมิ้นขากวางขันคริสต์โลกัลนั้นกันริงโตโลวะกันริงไหนโตโลตีนั่นเร่งแดงโลอโลกัลนั้นกันริงไหนSunday โลปอโลเข่งโดนเจ็บตีกันปมมาเสลาอาหุ่นบีกันตุกโลอาหุ่นบีตุกจีแรงจูขิลลอกนาดิกโลขิลเฟียดามดิกโลเนี่ยวางอินคริสต์โลกัลไงโดนตีกันปมอโลไหนโตตีปกันปมSunday โลที่ปอโลไหนโตตีกันริงมาเสอาหุ่นบีกันตุกโลวันนี้จูเจ้าจูกันดังลำนะอันนี้ทีนวันนี้ยันกันสวยเบลดูพอยต์ดังชวนิงDavid Gates and dual application อติขางุนเตวินหันเอ็นเจียงอิลาเอเลนจิวที่พอยต์ dual application มังเวทฮวาอบิกตะกินตูนาติเตียวตุเต็นอมจุงจางถั่วขานินมาเซเอเลนจิวที่ dual application ตีเล่ David Gates dual application ที่ไอ้ก็กัดกัดไม่นี่ David Gates ชวน dual application อติจูเอดีสมรุกปรุกุมตบละมาโปปินานี่เรา General Sesias อาJerusalem arun kha dual application chonin popin sangni som panga America arun atlo khani tin kha dual application amanga General Titan Edi som saria Jerusalem arun runati chiat vekha David Gates chon dual application ta chon Sunday lo sangni som pakwa lo khen turiani tin dual application apomani ma se LNG hoi ti chon dual application ti vech enge ti chonin Heta hen testimony volume 5 page zali somruk palia chuanim om zia chera piang in hero se ti tiau tuten om ati kha Sunday lo local tour ani ati dual application heta
Jerusalem chet tak Thuchah letter aten local aten kha pakat dual application future lo kheng tur chu Sunday lo kheng tur ani ati tin desire of ages pekza sari somli pathuma chuanin general titus na rom ati chet vekha a dual application a chun khovel tomna khovel zong Christa lo kalna ti chet vek tur entirna ni alotia LMG White Chuan General Titus na Jerusalem ati chia dual application atan khanin Sunday law atilova enge ati ti chuan khovel chia thun turani etin chiang takin alo puang ani chuban ta hianin David Gesan Sunday law ani General Titus Jerusalem atloka ati chia ka dual application Sunday law atia ma se LMG White Sunday law tilo khovel pum chia natur ani ati asa pringkan chia lok tiang from the fall of Jerusalem the thoughts of Jesus passed to away the judgment in the destruction of impenitent city he saw a symbol of the final destruction to come upon the world Jerusalem kharo pui takti chiat kha elen juachen tinateni isu Christian final destruction lo kheng tu chu thira ati a dual application challenge huan final destruction khovel to pun tur teacher ve khun tur ka a dual application chuani atia heta hianin David Gates na in kala zol nei dika kan pomjok len juati soi keni chon kan ringa David Gates a dual application ati Sunday law lo kheng tur sang ni som papua mi chu kan pom ve thei lo wani zol nei in a soi tlat lo ain kal tlat awangin tin David Gates a chuan sang ni som papua national Sunday law ponani vele Pathian mi Adventist thadu tan khoina Kawngkhar ani ang atia ma sei poi zol nei jiak ne engkal tan zol nei chuanin Sunday law puan ani vele khoina Kawngkhar ani ang atilova Sunday law ti du da na hi Pathian mi te tan fia na ni dona anrinom dong don lo fia na ani dona test na ro puira thak tak ani dona ni ati chawani khatakan kong an lakha lo fia an ni te phot don Sunday law alo chua hiam Pathian mi te hi sabata anrinom donge dolo anlalpa anrinom tak donge don lo ka ti du da na mga fia ani don chawa khoina Kawngkhar alani lo ani chu ta hianin testimony volume 5 page zali som ruperka po ti hian alo soya in the degree of enforcing of papal sabbath will be a warning to us ati papal sabbath Rom ho na anchol ni antive Sunday law setura ti lui na chu Pathian mi te tan chen warning ani yang ati tin chu manuscript release volume som panga phek som panga po ti na lo soya thupon bung som pathum subject pawimawh tak ngai Christa chon Pathian chon fia takin akhil fia leithei lo thal thei lo hun Kami hun khati. This is the test that the people of God must have before they are sealed. Ati. He fianaro pui tak mai sakol ti duda na Sunday lo mga fiana hi. Pathian mi te chinchi anni manalo kengdon aniti. Before they are sealed. Seal anni manalo kengdon. Chu wangin khata khan seal anlani lo fia anlani lo national Sunday lo khen khan. Khang Sunday lo ka anni tan fia na niang khatarin te chaka sil ani don chinchia ani don ani chiang zokin testimony volume 2 page som riat pakata chuan the Lord has shown me clearly that the image of the beast will be formed before probation closes for it is to be the greatest test for the people of God by which their eternal destiny will be decided atianing chiang takin zol nei jon ta hian sei Pathian chon chiang takin min mu tira sakol lem chubai bu khun tura ti fel ani kha probation khen ma ani ati Sunday loi probation khoina Kawngkhar man alo theng tur ni a chan chu kha Sunday lo ti du da na kha Pathian mi te tan fianaro pui takrap thak takani dona chu fiana chon an chatuan mun tur chu an decide to don ni thati tluk na khoyangen kaljok don ti Sunday lo mangin ti fiani dona rin takom tumten du thanan siam chuan Pathian khopuyan kalanga chinchian lianga chandam turin ma se khati du da na wangarin zolo te chu an to na chu chatuan khemhun anianga
จุวัน Sunday law กันตีฮีปฏิมิตันเฟียนานี่เจ้าว่าคอยนักกองขาดอันนี้โลคอยนักกองขาดมาโลเข่งตัวนี่อาติมอลมอลนี่มาเซเดวิดเกตส์จวน National Sunday law ปวนนี่เวลปฏิมิตันคอยนักกองขาดงานนี่ยังจู่สังนี่สมปกว่าเอพริลขาโลเข่งโดนนี่อาทิตย์นี้จู่วางเงินให้จิรตินันเด็กโลหุ่นหัวนี่ที่เจียงตะกินกันเสตัวอันนี้ทิ้ง point ดังเลยจวนินปอตั้มตะกันตัว Francis อามาได้ปอคานปอเปคานเยรูซาเล็มUSA อันโลดหล่อฟอวะจอห์นปอลคานไว้งาไล่หุ่นชุงคานอัตโลอาทิ้งปอเบเนดิกปอคานอัตโลอาอัตโลตุมเพจวนเราปุยตะกะโลวันียาWhite House อาเตทัวสวยา General Assembly อาเตทัวสวยเวบกะจู่วางอินเดวิดเกสทัวสวยเบลเจียนดอลลวานีฟรานซิสเจียยัน Assembly มา Congress มาทัวสวยา Judicial เตปอร์ตลจุติขัดจู่วันเฮฮีนิสังขจันฮีสมรุกทิลฟิอานาทิลโลนาอินจันนานยาขัดจังงานกุมทุ่มเลจันเวเจียติดูดานาเราเคร่งงาสกลSunday lo lok chuak ang ti achut tan na tan ahman bi ka hi enge om zia eng wang in nge benedica hun te ka ahman lova Francis ka ahman na chan ni thu bel chen dol lova ni benedica pokan azu to ve thawa tu na Francis an lo welcome ang chen an lo welcome Francis ang chen thu soya General Assembly zo thu soi ve thawa chu ti lai ka Francis a poimo big ti kha om zia an nei lo bel chen dol lo ani ti kan thia poimo ain nga na ka bel chen dol lo ani ti achiang ani ten chu mai ni lawin thil pakhat ti chiang tu pakhat bok chu GC annual session sang ni som panga a women ordination chungchang an ngai tu kha July ni kwale ni som ania asoidan chon kha session atangan kumthum le chan ve a chia pathian mi te ti du da na le Sunday lo chuak ngatia chu July ni kwa mo ni so ma tang mo kum thum le chan ve chu April kha ni lovin January hi ni sang ni som pukho January a top tat mai chu wangin David get a soidan ngani chuan tun January hen Sunday lo chuaka pathian mi te ti du da na lo kheng tur ani GC ses not kum thum le chan ve cha a lo kheng don ni chuan July atanga January kha chu la kum thum le chan ve cha ania chu wangin he khilong na asoi adik lo wala bel tlak anilo in nga na tlak anilo bel chen adol lo ni ti achiang mani asoi dan khan GC annual session atang khan iswa Krista poka edi somthum pakata khen be ani atanga kum thum le chan ve edi somthum palia chia iswa nungzui te ti do da chanania chutiang che jon GC annual session atanga kum thum le chan ve chia GC te chuanin General Conference a member to all anti do da don atika atak tak pon lo theng don te reng po ni se akum apu achu dana adik lo ha sapang April ni lowin January to heni daya tun thengen eng ma ti du da na thom am lo wangin David Gesa khilok na thuponi adik lo hul huan ni ti I swamingin kan puang ani chuban khovela mizo omsong song mizo ram mai ni lo he tu cha lo ngai thu te kan lo soidar ve te u in chiam te ne na hei a nai to sia soidar ang chuan tun April mai heni to a mi tam te kan pom sia anrin le an pom hen ani don silo tam takan be donga ko ran chua sananga Christian nan chua san don sang khre somret somli palia iso lo cultura miller hon huala alo kal le tak lo an be don ang chek an be donga tam tak chu Christian an ban sana pathian an rin lo phang kan mi tam tak he David Gates khilong ring tu oi tu te an be dong dong chianga alo kheng dong lo chiang ni ti kan poma kan puanga chu wang chon hei Thuchah hmanhmawhthlak lu tukania iveng itenom Adventist lo ring ve ro pon ve mom chon hilngal ro la khelo tenam chen hilngal ro apoi mo mani tin David Gates su sei pakhat bel chian dol lo mai pakhat le chu po pina sang ni som panga kuma USA atlo nu atang khanin US Supreme Court ta chon thilti danglamania Roman Catholic clear just member ania ten anilo chu juda pakhat chianom ati kha bel chian dol lo ni tuna hianin US Supreme Court a hian judami pathuman oma Episcopal pakhat anom boka Roman Catholic mi panga chau an omani
ปาลีดังเตโรมันคาทอลิกนี่ละวันนี้จูวางอินคลายอาศัยปกะเบลเจียนดอลโลอันนี้ที่อาเจียงะจูวันเบลเจียนดอลเชียโลทุรินอาอิมหาอนานัตลักเชียโลมังอินคเวลมิตามตักเตตุนัยบุมินอันอมเมกนี่ที่ก็สวยดูอันนี้โอเลฟวยน่ะยันเฮดวิดเกตรงบอลนะฮีจีซีลำปุ่นอันง่ายมั้งที่ชวนจีซีลำจังปุ่นมักฟินเลนะชวนอาชางาอาร์เรสปอนซ่าอดิกโลเซียวิดีโอเตชวนอามาโลปอพาสตอร์ตัมตักนันชางามาเซอาโลโอยจงโลฮิลลุยเซลฟวยนี่เทนอันดิเฟนเซอร์จาร์นี่ทินอามาซัพพอร์ตตุเตปอันซัพพอร์ตลุยเซลทว่าให้ฮีอภัยเอ็มมายาคงไอ้คักเอ็มไม่นี่ทินเดวิดเกตส์กันเชียตองคันสังนี่กุมาจังคานอินดิเพนเดนต์มินิสทรีอติชกพัดทินจังคานินจีซีมิดอาคำเดวะอารมณ์บอลดันกัลพงเตนคีราdivision ดังอาเต permission ละมูมัลลวินfrom a ball ทีน่ะจู่ไม่นี่ลวินอารมณ์บอลน่ะอารมณ์บอลตู้ leadership criticize อาศัยเซลนะสักทีน่ะจู่ส่งอายปอยหมอจอกจู่ขิลลงน่ะอัดขิลเฟียดานเนี่ยโซลเนี่ยอัดขิลเฟียดานเนี่ยนี่ Adventist เตน่ะ mainstream เตน่ะอัดขิลเฟียดานอังโลเดวินอาจิรตีนน่ะฮีอักลปุยทีน่ะจู่มีจู่อันไงหมอวางอามาไงปนกว่าเฮตียงด็อกทรีนลวงตั้มปังไงกันในอังโลเดอุเล็กยังฟิลฟิอาโตโลละดิวิชั่นปอนละมารงอีบอลโดนชวนอันพาร์มิชันอัพรูเวลลางเจตีนอันฟิลาจันโออัตยมาเซอันหัวโอช่วงโลวาอาจิรตีนัดปังไงทัวอาจิรตีเซลาดิวิชั่นปอนละมาอามาดิวิชั่นปอนละมาคัลปอยน์เอ็งมาพาร์มิชันเลอัพรูเวลอลักโลวางินGC ชวนอินเมย์นี่สมนิปรุกสังนี่สมปฐุมคานินทัวชัวdivision le union sang te nena David Gates arong bol nei lo endorse lo turin lo support lo turin tu man lo ruai lo turin Thuchah an chuang ngei ani chu hei hian ya ka chiar vek to lawanga ten chu min nuwa po ati lui zel wangin sang ni som pa sari mei ni som ni pali khanin GC president Ted Olson chuanin arong bol na tang in withdraw veka arong bol na sanitarium te lifestyle center tele no pang encon tele school te po ti to fekin aduani chuan atharin GC hnuaya mala thar turin ngen na le kha khong tak apea chumi le kha chu achan le na chuai hiania David Gates chuan na chang le ta ngun takin kan bot ten kan ngai toin chu tiangin kan rong bol nei kan chua san theilo human authority nuaya kan omlo tharau tin authority nuaya kan oma tu ma phalna la angai lo tin atilui ta zela ti chon ato pa chon zirtina diklo dek mai tu na kan soita sang ni som pakwa khoina Kawngkhar anianga national sunday lo chuak ang ti zong teka azon rir tir chuak ta renga hemi hi jisin alawa wangin amma tangan warning alo peto ma se oi du lo wangin voinia top hot topic alo ni ta isuliam tak alo ni chota ani chu wang unau te voinia hian ama hi kan holova rong boldan te po anungin atha ma se thurin chungchanga GC hnuaya thoklo na chu GC du anglovina thoka zol nei khilfia na te khillong na te ani dan lo ngina khilfia bible te po diklo takin a khilfia wang hian mi khongai khak ane itong trai puyang u chuti rual chuan ke ni rama po independent ministry le evangelist reng kan film kurwan poimo em conference nuaya amo union nuaya amo kai khoina angzel kan tholova zol nei khillong na te diklo de ulek lo war lutuk extreme palin kan lo kalanga bible khilfia dan te mainstream na khilfia lo ang de ulek ten kan lo kal plang te hom em kan film kur avan poimo em chuan he Thuchah poimo tak mai hmanhmawhthlak em awang ka thiam ang tokin a detail tam tak soi tur om a video lo ngai tha khuna in hrianga atul chon kan latil anga hei zorama Adventist zong te mun san Adventist mi zo te hena film khur atul em awangin kan film khur tlang thainan he thu thanem ngai takin karon ti chuak ania ami mal huat wang ani lo musit wang pon ni lowa zirtirna diklo ko khana lo luturi veng tu tur chu pathian mi te ko khana rongbol tu te kan nia theologian te kan ni awangin hei ka thiamang tokin kan chang ve David Gates hi atul chuan English po in kan la chang tu ranga ila min lo tong trai sak zer ula he tiang hian pathian ko khran hi eng ang pon kholo ma se Babylon ani ngai don lo zol nei chuan
tu lek lek angin ong ma se atlungai lowang atia chu wangin GC nuaya tanga in lak han ai chuan GC nuaya thozel mai a himzo conference nuai tanga in lak hana ma ni independent tia conference control thailo om ai chuan union control thailo division control thailo om ai chuan mainstream nuaya zel rong bol hi a himani ti hi riaila vene tang ifim khur le zualang u tin la khelo ten oma lo pompal ten om chuan thanem ngai takin tu na ka soi ang ba ka fia pokan I khil fia zelang u huna mor to sia hetiang mian lo la chuak zeldon kan mi te sing nge ayan an la chuak zeldon ka ti to ka video masalama khanin chuan kan film purangai tak zet zeta tu te po hi khilok nei ngun zokin zir la bible ngun zokin zir phanan I mangang u khai eng po ni se heng sunday lo ti te kan soi lo na rei to re vung funga eng mot kong zong chang David get le ho ti alom ti na lai kan ya kan mut thu mi ron ti har tu lal pan mang sela bible zir kan pe to lova lngt siak te po kan chiar mu mal to lo kan ngai ne tran to ni mai the ingai sang tharleng u izir tharleng u chu tiang atan chum dal pan he thil tang me ki kan zatan mal som na chan ti ro se in zawa in lalpan mal som fek che ro se amen